Сипайын салаяттым, сақ сүйіп бастым. Allah. Насыпқа сақырғайнар мұнда балалар бар мы? Балалар бар мы мұнда? Балалар құлғылы көтергілері. Ой, балалар көп екен. Келгіне үлкендерге хилей тұрғайлы. Әл балалар хелге хилей. Көлеместер қайметті. Дейін самай көлді атыбек айтам мен. İsmail beresi klasta ayak деген өтті ябана білмеген, оқида білмеген. Оқытусы дегені тақталай алған өтті ешігілер бұқы қауша. Ismail қарады, аяқ тебе болған. Оқайлы шуны болғала дегесін. Ismail тұншы тұрмашып. Я-ақ дегесін оқытусы қауанып. Ismail немеген сықты енді? Сын аяқ. Tamam asığı kelgen оқытусы İsmail'e anlatırlar ulan. İsmail'in qarani. Üsüsü olsa o'tayım hamada o'tay bilmaydim ben. Bu kişiler ikki bo'lgas. Hayırda turta bo'lgas. Nima bular? Oyalı hende ben niye alıp qahanayım bilen ne bilgisi aytım. İmsak. Düşkes hayır kötü o'qatadi. Qaytib uranға иінгес, олардың жолын қайып бір қараңа бір кескіне бесей өтіп барады. Қайырдар қабылға тұқтап, қарады, бір кескіне болып, ұстаптай миықтар үстіріп, бәден қайырдардың алдынан өтіп барады жолды қайып. Фу, оят хә! Дегіз, бесе артқа сигіне біліп, өтегенді білгелері, оянмай, оранғылып, бүзгі ақтарды кетіп барады. İsmail ağırıp kıskırıp yılap duradi. Ergeninden öteşey okutusu apay. İsmail'in işip ağırıp kıskırıp yılap duradi. Degel, hep apay meni bilmeyi degel. Menin eseyim şunday ursal, şunday yavuz, dur besey balahım. Hoğğa batırıp oturdu. Avol besey balalar yıldık dem alam demedim mi? Yok, veremlepin her birinin ağız botağına atıp koyayım degeyine. İsmail altın ise bulan. Hem de yapay işitilmeyin. Altın ise bulan. Hem de yapay işitilmeyin. Hem ergene oturam da değil. Eğer işithem, iki uyan. İşitmehem, o dediren. İşle uyan degez. Benim orunda varıp duralım. Degez işte öyle kıska değil. Hem de yapay, Hasan benim atay bilen o sıra şurada tutkatan. Degez tügü turganda değil. Isınlap da bu uğrundan işitilmeyken. Yani vallahi kendine sütülemez tamam. Ülken deresini hüleyip mi? Ülken deresini. Bir kadınla irdi, üst kıdı bolgan, üstü hülep yevleti. Tegide kudakta kelgesi eseheyken. Kızlar, ataya gideydi, irigi bilen bolgan münesebete gitti. Oңайһыҙ хәлгә ҡалдырмаҫ өсөн картуф жарит итеп һөйләде. Картуф жарит итеп һөйләде диде. Ярай өлкән ҡыҙ әйтә. Әллә белмәйем. Уже йылдан ашты инде картуф жарит итеп ашағанда юҡ. Кәрәккә шул күршеләрҙән генә һорап торам да дигәс икенсе ҡыҙ әйтә. Әллә шул аҙнаһына берҙе жарит итеп ашайбыҙ инде. Diyesi kısıqılı. Bilmeyin, gününe üstüm taptır жарит итеп ашайбын. Hönümet temli buğaz, tot qahına dedim yalap koyanım. Son tağır bilemez. Bileydim. Engin düşkes parkta skameykalar bir heykel yaşıp babay oturadi. Parkına. Ergende bir eşkine kıdıkay oturadi. Şambal kıdıkay kara oturanda olatay. Bana uzun 2 saat kütüp oturan. Kayıt hamında kim oturana uylanıp nime buldu diyesin olatay. Kızım. Oşu parkta men böyle sevgili ben tanıştım. Oşunda müfebiyat öttü. Bana hazır ulgenene 20 yıl
Şu an kaynarı, pağını koşup barıkta gelem de unutup yad edip kaytam. Diğer kızı kay. Ulan da ehirgen ise yaşu. Hey kadın hiken yaş. Eminim de bilmezsiniz. Hey kadının hiken yaşta gerekmedi.